Society BC 47 Foundation de Palaijakha Charanmani bisingtei tei thwithangnai Debrata Kalai nobo muito khailai khumri lakha Kalai Youth Society ni adongsong Twikoi Charanmani rupini Kamio Palaijakha Kalai Youth Central Vice President Somrat Kalai Youth Employee Secretary Rothindra Kalai songno khobai joto Kalai Youth Executive Members rok Ini yang kah cini Kalai Youth Society ni itu bisa tongkol ni sah. Tapi hamalah kini ni dino cini founder song cini je angko apa founder dia betul Kalai ini apa baiknya cini Kalai Youth Society khaja ke? Ini nahir mur baiknya cini Kalai Youth Society 47 Foundation dia follow kaya mana itu. Belai ke hamla. Kalai Youth Society no ang to asok siya ang bisi dinbongnya Kalai Society bay kumani ang zapar ba nang siya site na Kalai Youth Society Kalai Youth Society omoy sini Kalai raw onek aste agawai tongo tama hamalai Kalai Youth Society kering gaglai sini somaj sini traditional dress, tin culture, sing nagi mangla kaman. Ane ang dia wansukman ga Kalai Youth Society na cini culture, cini dress, cini traditional dress, cini ja culture ni ako. Tai hamas no. Ti dulu tongi man ni ang asa kalayo. Cini sudo ori ya, cini bonusar tisyo ni robo sing Palai Afrika. Tai central na hoite baskango Agartalawo tini pastan cini program ga aro angko program ongnai programo jotono no ang agas lai jotono no thangnai nei aro mantang bagi programo ang bisi kau thana thangya chini ani komite tongo chini koni sendang komite ni vice president bo ai clear ka site na Tambui sakit palai tong, ini sekarang teratai. Foundation deh, bahaya nih para sakit palai je. Takkan nih puila, central level itu disional lagi kan. Actually kasih saya kayak kelai alga baru kubur semaya, kayak ya teman itu kan. Enggak ini orang kayak mana dision saja lama ini kan. Para nih baru bersiran nang sih. Itu aku teman kayak kelai di sini kasih central bisa kayak kelai kayak bersiang itu tanggal. Engkau main program dong, mana bisa kotor akarnya kayak asal chicken bapak kan kayak ya. Tuh saya mana nang. An bisa pun asal kisah mana kata konsen nggak baiknya malah sini Kalai Youth Society ini 10 unit dong. Amun bisino matro 2টা unit sih, oh ini foundation kena Palaiman itu. Mana sini orang ini Kalai raw, taisya bunyi parani selai, tai kisah kah kotor ni ang asap saja. Matro bor masora bayi sini sih kayak itu. Tai businnya para kotor tuh, malah si Kalai yang tuh. Kalau ni Kalai ya, sabjalai malah yang tuh lagi, tuduli mana yang tuh lagi. Tuh aja kau central committee ni hoite age pore, kau sajak naik, samuti sajak naik, itu setiap sajak naik. Mereka sabi iman. Sung sabjak mai apa nih sung sabjak kaimang kabar, sung taisha mana bunyi itu kita sabjak kane sang asap kaita. So, omone uddisho nahar nungto onek kotor sih. Ini ojo Youth Society tongma bagino, sung ini orang sabjak lai main tong, sinlai main tong, bibino program kaisa gitu tong, malai mani pan, nah itu aramu Kalai foundation deh, tapi bu cultural program kaisa gitu tong. So bos kan sabra bahan, tapi bu kotor bahaya society no bahaya mana, sini Kalai somaj no, sini Kalai doa no. Kering hoite gerang teratai, baiknya Youth ni madulnya sentrano subaiman, amati ban sung sam, betul amati nazak nih hai. Oh jaga su detail bagus sangat sangat ya, abo jisuni sung kainai, sung aja ablo sanai hai sih. Sung abo kaisa japri sebi tuh, abo jatuh nomo tamuti saimang kena, Kalai development fund nih sung flow like ya, ablo sung baiknya toriman, ebong ভবিষ্যতে অবন সাথে স্বাস্থ্য দিকে শিক্ষা দিকে বনি কে বনো মানে আর্থিক দিকে বাকি সাহায্য খাই মানে আমার বাকি চাপে সেলাই না তো আমবাগিনো সাউ যেন অমাহিকে পারা ইউনিট সম্মেলন বা সরি ফাউন্ডেশন যে সেলিব্রেশন খাইমানের মাধ্যমে সিনি Kalai রমতাই দুলিমান খানকলাই মানে কিসা কেন অবকাশে মানে দিলে সমুদ্র হয় এই কাছে বাঁচা কথাই তো আমা হিসেবে খাই মারানা जों आसा खालायो आरो बिसास खालायो
যদি जों ইউনিটনি বড় প্রত্যেক ইউনিট সদস্য যদি সেই সক্রিয়ভাবে সামুতা হাंख्लाय ও সোসাইটিनि বাগै ওরা কেবো খাওসা রাং মানান বাগै কেউ ফায়া কেউ ফাইকে আবো বুল ওয়ান সুই কেউ ফাইনাই কিন্তু যদি ওরা ফাইयै आं आंनि समाजनि बागै आंनि कलयनि बागै যদি आं निजिनि समयनो दान खायरिखा रां फैसा तो जिउन जिउ তিনি রকম জানি সামু তো তখন আরো 1 ঘন্টা সময় দেখা আপনি তো দাম দিয়ে মানে আমার এখানে কিন্তু শুন তাই সাত জায়গায় যাবো দু জায়গায় কথা লাইনে